Minister Shang Kumar MLA oibiti lawtho haidna MLA ke mega center na Supreme Court thakba petition hearing loi khibaga loina judgment reserve tawkhre CAA ki mayok general strike kawi haidna numit kulum doi nisuna jail la fazin na thamaki CPI Manipur State Council ki State Secretary L Sotin Kumar asi thado rakre Drivers ng lawri batudang mo ikay kung nabo oy na Manipur gi mapong kaya nga si kunta matay suba drivers dagi from parks na pangtong na kay truck driver amada nongway namda na food sa iba torbo Kangpopi Reserve Line District Headquarter gi ASI am tabak gi suspend dogri Amasung SSA amadi RMS ki awaz gi pitok na lei bathatar ki torom atu pitok prabdi lai gang na paik kali bathabak torom amata sar yararoi haiduna education is the letter of intimation to CP Mayam krumjari dom ni biri bas impact news ni ai ke thoksom no ji phungsa si phawi maroi pau sing miam de pichari Forest and Environment Minister T.S. Shang Kumar Manipur Legislative Assembly member oibati ki lawtho u haiduna Congress ke MLA ke mega santrana Supreme Court thakba petition ki hearing loi kipal na judgment reserve tawkhre impact news na phangwa pauda anti defection law gi matungina Shang Kumar minister oibati ki amadi MLA phamda ki lawtho u hain mega santrana thakba case asi ngasi yamna maru oiba case amoina Supreme Court ki justice ahung gi bench amana aroiba hearing sathaki Hearing adu sathaba loirba matung case asigi chap chaba judgment adu matam khara lerga lauthokna reserve tawna thamkhre hairi impact news na makhata na phangwa pauda case asi mai pakna sangsilap pukaloina Congress tagi mikhal mai palaba matung BJP ta songsan khiduna laingak semba yauriba MLA taret ki mathak tasu Supreme Court ta makhoibu MLA famdi ki lauthokna Congress na petition thagan agani hairi ningsingba yabadi hokhiba inkom jalisini 18 da ke mega sandra yauna Congress ke MLA anina High Court of Manipur da Minister Shang Kumar anti defection law gi matungina Minister phamda ki lauthok haidana petition thakibani petition adu High Court of Manipur ki justice case nobina matam aduda High Court na judgment piba ngamloi haidana case loisin khibani High Court of Manipur na pikiba order da petitioner singna Supreme Court sappa yakani haibi tanja pibati mega sanada income jalasini 18 gi August thada Supreme Court ta petition thaduna case chatharkhibani Citizenship Amendment Act CAA gi mayokta general strike kawi haidana nimit kulhum dai disuna jail la phajindra thamna ke CPI Manipur State Council State Secretary L Sotin Kumar ngasi thadora kre India pumikena lab na kokhiba general strike asida mayong sauna saruk yakiba L Sotin Kumar jail gi thadorpada state as de leiba lab political parties sing yawlam yam na mahak lei freng hoktuna okre irabot babun da leiba CPI gi loising da pangthokpa taram na opke tharma da L Sotin Kumar na undemocratic amadi unsecular oiba act asigi mayokta lepasingpu pha pungani haibigi sajat asi khangdona leibang amloi state as leiba tongan tongan left party singa general strike atu sagali haidana mawang sahi lisini 18 gi December 18 da kokipa strike atu gi mangoina na amadi nomina da ifami pun chathana ba lainga asina kanna honaki ihoba da saruk yakiba left party sing losing mutara tro jela namsidana thamki maram sade loinana Ega sigi mayokta khongsang sangsili haiduna sedition SARS pansilapgi thong asi laibak tibini haina bahangna phongdoki Lep ki dol singna miyam da apil tawjaba khak natana numit adu kari makangi adumba khudong thiba yekhai ba thingai ba mai thaba natraga miyam da disturb toba amata thokidaba sugumba yam democratic oiba adumba iho amada adumba saru yarubagi lead tawrubagi damakta fajalaga jail da namsan bai base masi yam sathiba adumba lenga ngasigi sarkar sigi yam hangoiba adumba lenga amane sugumba situation gi ek asi kanada pangada ban madudi bharot ki ningtam darai yaruktaba adu lerena makhan kaya gi miyam gi suri nomi mokya gi amata yaruktaba kambu sing BJP gumba moida panbam thokpa ek mayam sing se masing asidi communist party da panjan base yam laibak thininga oiba mane
ड्राइवर्सना लौरिबा थौदांग इकाई खुमना बोइना मणिपुर की मफम खयादा ngasi numit ase drivers ngi numit haina palan taunari numit ase mari leina all manipur petroleum tankers drivers union sidra sahi khuding pangtok pung kuthra mathoi supa drivers de ki thorom ngasi lare mam mam makha lekai de leiba napungkhong community hall the pangtok ki thorom da deputy speaker ke robindrona drivers sing na bathok pangtok pada he na kudong sa na manipur ki lifeline oriba national highway singda drivers sing na potha ba yana mafam ama lenga ki mayeng makhada sangot haning ba pa ba phongtokre deputy speaker na makhata na phongtokhipada ma ke apopama pasu driver mo ina horakhibana drivers sing na duty to matam da thengna ba wa ba sing mun khangi maramaduna drivers sing potha na mafam ama semlaga thambirabadi drivers sing na mathau pangthokpada hen active oibang ngamgani amadi lambi da accident thokpi sang hanthaba ngamgani maramaduna masi thabak oina pangthokna ba honabada mahaki maiki ki sulengak ta taksin gani haiki loinena driver sing lairambana lamdam asiki miyamna nongmada sangtrapa yadraba polam sing mapalam digi pusilaktuna hingli bani miyamna driver sing oi kai khumna pham thoi haina phongdoki toramada da driver moina miyangi matam sangna thabak toramba laikhitraba driver sing gi photo da su laisu katna ikai khumna bot ki loinena laikhitraba driver sing imung manung amadi thabak tigi potharaba driver sing da union gi maiki digi asam kutol su tamki khoi driver singna chap ahung indin chaliba marak sida pothabam makhoi gi damak safe and sound oi gidam pothabam mafam khara da machi michi khar thambita di hojik thoiba accident thokpa waraktana uirakpa yarakpa sugumba thorok mayam thoiba karigumba sugumba station macha secure oiba jaga da thambita di sarkar na makhoi ju pothabai matam piba makhoi ju nungai matam pibdo khitang leita di makhoi ju yamna mating pang si manipur si ki mating pang ti mathakta amwen su hena pang katra khanje ngasi driver day ji thorom sida leibiri ba drivers pune makta igok nonna manipur ki dumak sebak to birise makhoi da tek ta kai da ba oibiyo habse si haina haje Amarom da drivers day asiga mari leina all manipur petroleum tankers drivers union gi president y bhupesandra ghosh na Impal Dimapur amasung Impal Ziripangu National Highway adida posai pupa gari singdagi sing lalhauba singna phongna illegal oina khongkaliba taxing lengangna thubada thingnaba thabak lokat piu haina fil tawrakli loinana Ziripam lambi dagi petroleum product pupa gari singna Impal tholakpa matamda traffic system gi asoiba leibna driver singna khudong sadaba kaya mayongnare masina accident thokki sangsu hengale maramasina Malpuba gari singi khatigi oina one day gi moongda traffic system ama semdo khaning gi apamba su phongdoraki कोई नाम अथॉरिटी दा सरकार दा कोई ना हाइजेनिंग मुझे ड्राइवर सिंह की आवाब सिंह अच्छे कोई की बुलेटिन से चाही खुदिंग की कोई कनो तो सर्कुलर टॉक जबनी मसी नैना बीरगा प्रचार सेक्शन खुदुन ड्राइवर सिंह जी सिंपैथी पीबी ओ मोरल सिंपैथी पीबी इंकरेज पीबी ओ लोइने नोरेना ड्राइवर एसोसिएशन यूनियन लेइबा मयाम सिंह सिना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ना अखोई की मपालम की मियो सिंह दा ऑफिस बियर ओहन बिगनो अखोई की मणिपुरी लोन जो फजना खंगदबा अदिगी वोटर लिसु चंदबा अदि मपालम दे लाखो सिंह दा मदु पीबीगनो मसी तोबियो येलोमी सिंह दा लाइले सोइरबा लेरिबा थब फंगदबा अदगी मयाम लेरिबा नारोन सिंह दा कौशन बिदना मदु सिजन नबियो लोइना ये ओपनली थोलाग लौरे जिरी दसु अदे दिमापुर दसु हौजी एक्सटॉर्शन की चांग जे हंकलाए अदुना मसी थिंबियो काउंटर पार्ट सिंह जे उनरगा lamdam asigi miyamna nongmada sinariba mathau taba polam singbu phangalliba ahin unthil naidana mathau toriba driver singbu miyam ni kai khumna bot piu haina fisheries minister and kai sina phongdorokli wapamasi all manipur road transport drivers and motor workers union sindana kumalam paklaiba isbt da pangtokiba kuntra bathi suba drivers day ki thorab da haikibani minister na makata na haikibada driver singna konai as delori ba thodang se asuki batik sawi bakoi leiramdrapati ngase khoina nongmada sinari polam kaya si phangdabagi asoba awa ba soidana mayong nagani Maramasina mipung kuding mana driver gi sin pham da lei ba mioi kuding mapu awang ma thak tai kai khumna ba mathau tai hai ke ngasi ki thoram adik manung sanna tongan ma thodok sing lai ki tra driver chani hom phum doi ki photo da mian na lai katna kai khumna bot ki loina na not aoc da lai ba ras medicity na hodok pa driver sing bolem na lying ba yagat ba ras health well plus cyber scheme ma so minister and kai sina hauno bi matung ina hodok tuna driver sing da scheme si car sing so yantoki driver punamukko aikoi cooperation pirega driver singbo matik chana mokhona driver ama koina mathau tawriba dobo amuk hena makhona mathau pi halega aikona manipur da ngasi nongma gi dakar huiba essential commodities punamuk si driver mayam singa koida kuisin birega aikoi manipur pajab punamuk si khasi acha thak punamuk si ta thak
aduna ngasi akhoi driver sinun chibo amka hena makhoi ko cooperation pirega makhoi ko thongna le hanba haibisi yamna darkar hoibini. All Manipur Drivers Welfare Association Association Kontra Mathoirak Suba Drivers Day Palan Thoram Pangthokre Thoram Sigamari Lane and Sinpam Sida Hawaii Ponta Pikra Lake Drivers Gay Komitam Damian Hikalaka Tamrikai Kam the Boat K National Highway 37 in Palzini Lambiki Kaitel Manbi truck parking the Pangtokiba Thoramata Saruyakiba 1000 Assembly Constituency MLA Dr. Sapam Ranjana the Semi Assembly Constituency MLA as Tinkona Kunai Miam is Saktak Puna one of the drivers in the Sarva Todang Lori, Hina, Tagapa Pondoki, MLA Ranjan Fondoki Bada, drivers in the Hawaii Kobak the Hatan Ayung till 9 and a Gari Sapamatam the Miam, the Tati Tawina, but the Ayat Pibi Mahota, Makoi Puning Togot from Toi Haiki, Nakalam Romda, MLA Tingona, later lighter Tidana. Later lighter Tiduna Saliba drivers in a CGI Patoxil Sing, Langana Sambina Bamahana, Langaki Puning Sing Sinki. Moina Satliba Lambenze, Lambenza, Satliba and was a terrain, Awana, Yam Targa Satpakano, Sigi Mataxida, Aquigi. In fact, harassment of Gimahuta, and support of Birgamu, Awana, Taban, Garia, the Babu Hiro, Ana, Yakanoto Hiro. Six Amuna support Bibi Gadobuna and Kanzai to Gakwigi. Pasaba Kangana Prajagrim, the honor Visida, Amokoida harassment of Viva, Masiam inhuman Weba, Adumba, Kanu Oigani, Haidana, Mana Tamjage, Loinana, Hogi, Ladiba drivers in Sibiam Sichana Tobiba, Moko support of Viva, morally support of Viva, Adagi, Moida facility, Manungi Awana, Adagi, family Awana, sing the Huna Saruga Viva, Aduga Loinana, Hogi Pali, government Sinasu, Hogi drivers sing Sigi, Mohogi, welfare Gidamata, Kanbayam, Natangai for the Valley, have a Simai man. Manipur State Transport Drivers and Conductor Union Susinduna Mayang Komdale by MSD Office Tasu Drivers de Gitaram Pantokre, Taramanta Saruyaki BMS the Joint Director, Lysram Dalina High, Drivers in the Lori with Hodangasi Pikai Komnabut Poina, Nasiki Han Boy MSD Nasindana Pantokani, Drivers in the Sinamiam Gitabak Tobata, Kodong Sada Bakaya, Mayong Ribasi, Lamda Masigimiana Sukangbiu, Drivers in Bu Hantabami and Yang Ribasi, Tokpituna Pabakunai, Purana Konabada Miana Sumating Pangbiu Haiki. In 2017 gi June dagi MST se amuk hanna nauhona na start tawzaraga akhoi gi goals na Imphal city with rural parts of Manipur connectivity provide tawba masi akhoi gi target ni drivers and conductors na yamna wana selflessly makoina connectivity pi makoi contribution mayam sibu koina regard to boina akhoi gi drivers sing sida amadi akhoi gi conductors sing sida ngasi day se celebrate tawraga akhoi gi respect regard and appreciation for their work to uchabani BSR Driver Union Susindana Kontramato Super Drivers Tegi Taramasi Kaksing Sumak Laikai the Leba Zanaram Hol the Pantokre Taramadu Kamari Lane Driver Union Lakitaba members in from the Miam Hikalaka Tambagal Lakitaba drivers in Yungi Music Amadi Tabaki Potaraba Aloraba drivers in the Kudol Tamrikai from the boat key Nasiki Taramadu Kamari Lane Transport Department Joint Director PK Sarman Haikivda State Sigi in a Gonzales in Tarani Pani Mars Power the Lake Kibagari Masing Lak Home Sing Budramanga Lerambadu Gonzales in Taramapan Pauba Mapanic Sangsila Pagari Sing Targa Lak Manga Yokre a pick was state number where the Masida Gari Masing Lepalit and Hangalak Pasna Gari Tori Musing Marina drivers in the head section Babatam Moide Transport Department in my case Sulambi the top acid and Gisang Sihan Tanaba Hydra driving license people that can be sung by Yauna and with second Torankaya Lokat Lady Haiki. Safety haibase lambi da chaliba mi gari thoriba mioi sing khodimak adu department regulatory one lariba enforce tawriba akoi police department motor vehicle department adu traffic police sigi yam chawbo sinpham ni yam chawbo role ni adu lambi da section na khudung thiban ang chatpa amasung gari thoba haibase masi mipum khodimak hari ainang sa khar panjariba department sing adu gari thobi wisnau sing khodimak punjal lakanda कोई ना ज्ञान दाना भाप दाना ट्रैफिक नियम पजने इनबा गाड़ी की स्पीड याम कन थोबी दबा गाड़ी थैना बा खोना मतमदा नियम चुम तोबी रगदी अखोगी ममन यामला पुंसी मयाम से मसी कनबा ngangani हाइबगी वखलोनसी आई मयाम द थमजगे Truck driver Mother Nawin Namdana Pu Saver Turba Kangpopi Reserve Line District Headquarter ki ASI Mataputika suspend Tokre Tabatika suspend Tokra ASI the Tis Hitler Kawi Tologa saying and say you angan but the Tokipani ASI as in a truck driver adu Pu Saver video social media da viral or Patiki
Kangpokpi District ASP Mahesh Narayan Assam Police Manual Part 3 की Rule 66 की मखादा ASI से सस्पेंशन द थमखिबनी सर्वशिक्षा अभियान SSA अमसुंग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA की ओजा सिंह पिथोक्तन लेरिबा थातर के तोलब अथुबद पिथोक्तरबदी लेगाना पाइखलक मही मसिंग मरी लेना थबक थोरम अमत सरुक याररोय हाइदना एजुकेशन एस द लेटर ऑफ इंटिमेशन पिसिंखरे लंफेद लेबा एजुकेशन एस के ऑफिस द ओजा मयाम थमजिंदना डायरेक्टर द लेटर ऑफ इंटिमेशन सिंह पिसिंखी मेमोरेंडम पिसिन बलाकबा अदुगा मरी लेना Joint SSA RMSA Teachers Association of Manipur की Joint Secretary नोमाइथेम प्रकाश चंद्रना SSA अमसुंग RMSA की ओजा सिंह तोलब पिथोक्तन लेरिबसी अथुब मतन पिथोकदबनी पिथोक्तबल तारबदी हंदक लोगोदरिबा एग्जाम सिंह अमत लेंगा असिन पाइकटलगलिबा स्कूल फगनहनसी हाबे मिशन दसु सरुक यारोय ओजा सिंह असि तोलब फंगदना अवाब कया मायोंगदरिबसी लेंगा अथुब मतमदा परमानेंट सॉल्यूशन अमा पुरक्तना ओजा सिंह अवाबसी कोहनबियु हाइना फोंदोलक्की Manipur government अखोई SSA मदी RMSA की ओजा सिंह 2011 दगी regular employee मोइना appoint तौबिबनी अदुबु regular employee ओरगसु regular employee मगी हक तुदी ngasi phok phangdri amasina maram orga अखोई SSA मा अमदी RMSA की ओजा सिंह ममांगदा लौथोकचगी लेग्रे अखोई लाइबा मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम अमदी काउंसिल की एग्जाम दा अखोई थबक यौजररोय ngasi दगी स्कूल की ट्रेनिंग अमदी स्कूल की थबक सिंग अमते यौजररोय अदुगो लोइना लोइना अखोई मणिपुर गवर्नमेंट की अचौबु मिशन अमंग लोइना पाइखटलिबा अखोई स्कूल फगनजी मिशन सिदा बैकबोन ओइन पुदोरिसी RMSA अमसुंग SSA की ओजाने अदुबु अखोई यौदना गवर्नमेंट चलाइबा ngamra हाइबदो अखोई SSA मा दे RMSA की ओजासिंग माइकई दगी फोंदोकचरी नाकलबरम ओजा सिंह फंगदन लेरिबा तोलब अथुब मतम पिथोन बहनरगन हैन एजुकेशन एस के डायरेक्टर TS किरण कुमार ना फोंदरकले एजुकेशन एस के ऑफिस द पाउमी सिंह उनबदा किरण कुमार ना ओजा सिंह तोलब असि हरकपति की सांग नाइन पीब ngamde सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम मखादा ओजा सिंह तोलब असि पिरमनी ओजा सिंह असिना मायोंगनरिबा अवाब असि लैंगाक उनदुना वरी सानसे हाइबदा ओजा सिंह यारक्तब असि लाइबक थीबनी लैंगाक वरी सानदुना हौजिक लेरिबा पीबम असि अथुब मतम द लोइसन बहनबदा ओजा सिंह मथिंग पांगबियो हाइकी मथक थोंगदुदा चमिनरा वारीबु सारुजीबु हायरजु मोय पेंदबदा सुमाइनाबु हायरुजीबु हायरसु मोयना सेदा चे पिसलिबुजीबुदी मोय अनिंग मपामदुबुदी खनरनी अदु मखा तारकपदा अखोय करी करी तौबा यागेदो तानाबुदी चुम्मी मोयना तौद्रे अखोय तौरे हायबदी लैते थाउनिंगमदगी मयाम हायरमबुदी याय अदु अखोयगी ओजा कनी हुजी एडमिशन की मतमनी अंगांग अनौबा हुजिकी मिंगजन मतमनी मोयगी मतेंग याम दरकार ताई स्कूल फजना चलाइबदा सरकारनसु अखोयगी तोलोबकी पॉज इवन फाइनेंशियली कितंग वारगसु तोलोबनिना सोयदनमकी पीगनी हायबदी हाइदी हाय अदु चेदा पिथोरकपा अमदी तसेंगना पिथोरकपदुने खै ngaइरिसे National Investigation Agency NIA खनबति ममनंग सेफ्टी की होना सिंगमेनोंग दलाइबा स्ट्रन मोटर्स की मपु ओरिबा सिनाम प्रितंगी युम अमदी शोरूम मनी मुक्त रेट चथखरे इमुंग मनुंगी मियोय सिंग अमदी शोरूम की स्टाफ सिंग अमत संगंदन सतकिबा रेट अदु ngase युपुंग निपालम ताबदगी आर्मी की गाड़ी मरी का लोइनना लागलगा हौजिक फावब चथरी अमसुंग लोना यादब पोलम सिंग फाकत प्राइबी पाव हौजिक फावबी ओइनदी फंगबगमद्री क्वारमन कैथल की टेम्पररी मार्केट मनुंगदा सोइल टेस्टिंग तौनबनी हाइना मियोय खरना लागलगा वफम अहुमदा तौखाइरबदगी कैथल फंबिसिंग लैंगा की थौंगदा पेदब फोंदरकली हिनमसकी मतंगदा इमा पांथबी सना कैथल लुप टेम्पररी मार्केट मरी सुबा इमा कैथल सेक्रेटरी खोमद्राम ओंबि जयमती ने फोंदरपदा ngase yupunipan makhairam tabado aida मियोय खरग लागलगा टेम्पररी मार्केट के वफम अहुमदा तौखाइरकपदगी कैथल फमलिबा सिंगना लैबाक तौखाइबी मरम हंगदा सोइल टेस्टिंग तौबनी हाइना मियोय सिंग अदुना हाइरकपदगी लैबाक तौखाइबी थबक अदु लेभनकी हाइरी माना मखा ताना फोंदरपदा टेम्पररी मार्केट कैथल फमलिबा सिंग असि लाइसेंस पायरगा टैक्स तीदुना कैथल फम गाक्तनी अदुबु मखोइदे पाव अमत पिरमदना कैथल मनुंगदा सोइल टेस्टिंग तौनबनी हाइदुना लैबाक तौखाइरबगी थौंगसी यानिंगदे लैंगा की प्लान लेरबसु कैथल फमबी सिंगा हाना यानरब मतुंगदा थबक पाइखतपियु
ngasi taronliba thong asina kaithel asi ahingda tawkhaira kadra haibagi singneba pokhan bana ngasi ahingdiki kaithel da yarek mahorgani haina phongdorakhi ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯨꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯪꯅꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯔꯝꯗꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤ 2,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯁꯅꯥ ꯊꯤꯗꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃꯇ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯡꯕꯁꯨ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯏꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯡ ꯍꯣꯡꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯛꯄ ꯆꯥꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ Loan and Tinkraba Larolo, KCP People's War Group na Zenit School Tingzilapagi Mayok Tangasi School Skim Mahiro Yamadi Ozas in Awakan from Satakre, Banbay School Sida Hana Tabak Sataki, Haiba, Lana Tabak Sataki, Haiba Wafam Krata Yimpam Morga, Lalo Basina, Tador Pasero Lamada, School Sitting Zilakibadi, Nakalam the School Authority, Makati Lalo Basina, Sirakli Babaralasi, Senin Sazenba, Yimpam Yahu the Wafam Nihina, Pondo Kiba Lake Rabani, Sangai Pro the Laba School Sida, Bangtoki Bamipamadu the Saruyaki Mahiro Yamana. CBS in a lower class 10 and 12 exam Naxil Alabama School Amabo Sumaral Tidokana Tingilak Palabak Tivini, Tong C School Asi Mahiro sing Kakti Punsi the sound as I think people Natana Mahiro Kunai the sound sing Nabani Haida Hyman Hypada Hyman Batokoi Yimpam Yaldoba Maral Kaya School Asi Ozama the authority the Sirakpada Mahiro sing at Tamoy Sora Nungai Tava Pawi Haina Fondoki. Oza haibasi akoibu takbi tambiriba oza singni masida sirakliba maralsing ase athubu matamda hantokpiu amadi school asida thambakliba aranba sing asi sengtokpirau akoi tasengna like school tamjaningi CAA Sogolatuna Lok Sabha MP Dr. R. Ranjana Lusingo Mikaran Satkiba, Rally Emigi Matan, the Kongan Patki, Tongan Club, Marina Rally, do like I Miam, the Marie Lenati Haina, Tasik Tarani to the Saint Pada, Pau Sekra, the Lok Sabagi Hani MP Dr. T.S. Maining Maming Yaroki Badu, Mahaka Marie Lenati had a Saint Dorkli, Hiramasi Matang, the Sea Congress Baban, the Pantoki Pau Missing Unabamada, Lok Sabagi Hani MP Dr. T.S. Main and Makata Haikibada. Congress Party with the Mahak Masagi when so Citizens Amendment Ekimayokta Matam Pomagi left on a lagli, Luna Task in Mangada, Kongapat Jila Parishana Sindra Pang to Kiber CA Sogotpagi Rally, Amagi Matanga, Kongapat Club Marina, Makoy Marina, Nadi Sengor Kibadu, Lebak Masa Tabagi, Tong Amani, Adubu Sengor Potada, Pau Sekara, the Rally do Mahak Masaya, Kibi Mong the Maming Palakbadu, Mahaki Marie Lenade, Madame Sinasikum Basoibasi, Makatana, Toktan Bamiam, Punahonaminasi Haiki. अकोई कांग्रेस पार्टी की स्टैंड भी अदम हालदी में हम खंगी रंगली अदुगा हंदक की लोकसभा की मिकल दबदी इलेक्शन ले किरे होगी बल लोकसभा की तो कोई सिटीजन अमेंडमेंट बिल सी लोकसभा तो पुतोक खन्नदना पास होगी लापदमदा कोई कांग्रेस की एमपी की मा कोई वन वर्कआउट कोई यावदे राज्यसभा दसु कोई मरम मोइदना अपनो गाना कोई मधु इंट्रोड्यूस तवन की दबली अदु पीएम ने कोई एब्सटेन और बोल लगी Manipur Isai Ibasingin Ning Tony Hindriba like Hidrapa Kavi Ratna B. Saint Kumar Sarbaki Barfumangaso Pokemon Nasi Ningsing Taram Nasi Yaskula Lapa Manipur Dramatic Union Hol Pantokre Taramadu Manipuri Literary Society in Falamasung B. Saint Kumar Sarbaki Imung Manung Nasindra Pantokevani Taramadu the Saruyakiva Yaskul Assembly Consultancy MLA T. Seta Pratana Pondo Kibada Manipuri Basak Naiba Aiba Sing Asibukai Kumnaboina Mahana Iramba Isai Singi Maratagi Amakangalaga State Song Hana Lautona Bonabada MLA Moina Mating Pangimia Papa Pondoki Donena Aiba Sina Iramba Pong Ribalaic Sing Pondok Nabadi Mahaki Bitam Ama Mapam Sana Saraga Tanimia Pamas of Pondoki Taramada Manipur University of Culture Assistant Professor Makon Mani Mong Saba Madi Manipuri Masak Naiba Muikiana Bizet Kumar Sarbi Matangda Wanganke Loyan like it rubber a basiki poto the miamna lay sukatrinkai come the boat key. Lady was her car, she da, not Ramatam Pali was her car, the Masi state home and Mew High and High Biggie later. I can get the way in Germany war will be at it. Later, the Madu coping Gumbado Bibi, the Tido, Bibi, Ramadu Tabo, and on Tom of Honda, Mamanga, changes from the Hoshonia Jagge. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
इकाई खुमनरिबा चीफ मिनिस्टर सोइदना ताबीगनी अमदि मदु खन्नबीगनी हाइबसे आई असेप थाजजबनी Nakala maromda Bizent Kumar Sarma ki po kumon thoramadu ko mari leina Manipuri Literary Society Imphal ki President Samurai Latpam Prahlad Sarma na pongtora pada Manipuri singna Bizent Kumar Sarma ki damak tawya bathabak kaya leiri India da maming leiriba music composer Bhupen Hazarika gumna Bizent Kumar Sarma su Assam da poglamba tholabadi mahaki mitam saduna lalamgani Bizent Kumar Sarma ni iramba isai kaya lengang na pangthopa state function kaya da sinari adubu mahaki isai amata state song ni haina lengang na lauktopa leitri maramaduna mahaku tawpimal khangbu utpoina mahang na iramba isai singi maraktagi isai ama khankalaga state song ina lauktopi na babari leina basigi punin sing silakhi Bizent Kumar asi Manipur gi anouba modern isai ibasingi ningthau ne na ngasi phauda hai state government ki function kaya da khomlang laman singam loi imanang ki haibasi masi hoima Manipur haiba asigumba ma ki sei singa se state song oina kar sakhrabane adubo assembly da Bizent Kumar gi sei amana Manipur gi state song oire haibase ngasi babu lokthok tabse jati asigi laibak thibane na khale State Central Library Imphal amadi Department of Art and Culture na Raja Rammohan Roy Library Foundation Kolkata ki mating aloina tha asigi taradi ki taramapan phawbada Tidim ground na pangthoriba kunipan suba Imphal Book Fair asina lamdam asigi miyam da sauna kanaba piri Book Fair asida bapalam gi book farm taramapan amadi Manipur gi book farm kunipan na tongan ba stall sama kunda makal kaya ki larik pangandana miyam gi puning singsili maruina book fair asida tongan ba competitive examination thagata ba mahiru singi lairi anong syllabus ka sanaba lyric sing science and technology ka mari laina ba lyric sing amadi Manipur gi ari ba history ka mari laina ba lyric kaya amasu miyam da phangale Manipur pangthok pa tongan ba tai festival sing da lamna masigi miyam na signa saina ba ngamdana tin ba miyam na unarabasu ngasi makal kaya ki kana ba piri ba book fair sida lamda masigi miyam na laktana saruk yabi ka sangdi adumak namely maramasina book fair sida stall hangli ba sing amadi masaruk yaba lakko miyam na di lamdam asigi miyam na harau kumaida thawa yawbugum book fair asida su yahoningba wafam sing impact news da pongdorkli Nahajing na anjing ako ki miron sida lek paning bagi na traga sigi ihogja khara Manipur de kitang name na u lebadon ui akoi kai gum gan da hangbi dunga akoi festival atai tai de haino ba hongno bu leitana heta mi jem ba marang khang den heta tinba adu chana bi ma le aitai ron gi lairi gi ol bo khoi de positive mamang de di khara handa ba dong toy ne kano ne akoi weekend taw gi na mi lak pai chang he men dum kano de khoi gi sales dum wang dum le mai roi ma na khoi da like myam kano taw display taw ba na u bagi chance myam am phange ha khoi na khangam da like myam ju yawe adagi phangam da like myam ju se pulap phang ba se sinungai ai mafam chaba ama yenga ga impal gi area da lengdana sei kuting gi tawbi ba are average tawbi ba are book fair manung da akoi gi mayam pun ba ya ba program jing je kari kari lege je amung tang hana ningsing an ning store gum da salagan da ko akoi na phang da like to sida di loina mo adum phange ba UPSC thaning ba khoning ba adagi Manipur gi civil service than khoning ba je loi phange ba sida ida adu akoi gi thaina gi oi ba history Manipur gi history hai tare ko sugum ba si jo dum loin phange hai ga di harau kumai ji Manipur da ju hena thawa yaw bai oi ba ko aduga lairi kum ba gi je ka ju aware oi da ba adu harau kumai ni hai ga di yamena thawa yaw san ba do adan ju ba mi lak ba gi sang di sum mamang da gi hanak si sum jam dum pai larik tei phangi mak tan gi alai je mi makhal khudi ma lai shi wai ba an khong na khong ni pi ni pa loi na ma loi na larik tei gyan chi logo dori ni yam dar ka loi bu jan book fairs na akhoi gi miyam sida kana ba piri basi ogolai ba angang sing amadi miyai salaba amadi ahal oiraba miui sing sida loina ba kana ba pi Manipur da pangthokpa tongan festival singda lamdam asigi miyam na singna chaina ba ngamdan tillaga su ngasi mak pangthoiba Imphal Book Fair asidati lamdam asigi miyam na laktuna saruk yabi chang asi asuga matik nemi maramasina Manipur gi khunai asi malengi na hongai ba awon ba sidi yauna winamakta lamdam asigi miyam na kumai harau da thawa yauriba adugumna lamdam asigi lairi ki festival asidasu khoi thawa yawgi matam oidibra haibasi hangningai ori camera person kabi ga loina na mi anda paudam jari bai sai lang musuk tidim gron Sangmai jindagi kodak thong phawgi lambi sebi debgi mayok tha passenger pubu khadi sungna tha asigi tarada media ki kutang da hari lambi asi sem naba work order hanigi works minister K Ratan Kumar gi matam da piram bani haina phongdoraki wapam adu aran bani haina hanigi minister K Ratan Kumar na sangdorakti Imphal ki Congress bapan da paumi singa unabda hanigi minister K Ratan Kumar na phongdorakpada
पैसेंजर गाड़ी की एसोसिएशन की मिहुतनी हाइबा एमडी अकिल अहमद कौब मियोई अमना सेंगमाइसिनदगी कोर्डाक सल फाउबा लंबी सेनब वर्क ऑर्डर से हानगी वर्क्स मिनिस्टर की मतम पीरमबनी हाइना मीडिया फोंदोखिब वाफम अदु अरानबनी हाइब लंबी असि सेमनब सैंक्शन दी महाकी मतम तौरमबनी अदुबु टेंडर प्रोसेस लोइखिदबना हाइब लंबी असि सेमनब वर्क ऑर्डर इंकुम तालिसिनी 13 के अक्टोबर 19 दा पीडब्ल्यूटी की चीफ इंजीनियर ना थोखिबनी महाकी मतम लंबी असि सेमनब थबक पाइ पीखिब लैते हाइना फोंदोरक्ली मसी मथांदा एमडी अकिल अहमदना निमित हुमनी की मनुंगदा सेंगदोरक्ट्रबदी लेगेल की एक्शन लौगनी हाइनसु हानगी मिनिस्टर असिना मखाताना फोंदोरक्की अखोई सेंगमाइजिनदगिना खोराक थोंग भौबा मसिदा अखोई सेंट्रल रिसोर्स फंड की सीआरएफ तगी थबक अमा हुजिक याम कन्ना सूरीबा थबक असि आइना पिरंबा नियना हाइना यौरकपा मधु आइगा मरी लेनदे हाइदना आई हानन सेंदोक्सरी हुजिकी एमडी अकिल अहमद आइना मा याउरिबा रिप्रेजेंटेटिव नि आइना हाइबसे मावोंदसु आइना मी थादना आई हाइरे ngaram भौगी मतम जि पिरगा नंगना खंगिनबा लेरगासु आइंगोंदा लाओ अदुगा मसिगी मतांगसिदा असेंबदु खंगमिनसी एन हाइबा मतमदा मासे लाओ याद्रे अदुना मरम ओरगा तंगाई फुदना एमडी अकिल अहमद हाइजनिंगिसी मसी नुमित हुमनी की मतमदा मान मसिगी मतांगसिदा सेंदोकदोबनी असुंबदु करिनो हाइबदु उखरुल डिस्ट्रिक्ट की कसाई दमिनी सुन सतकतब 13 सुबह कसाई लेमन फेस्टिवल ngasi हौख्रे स्टेट लेवल की थाकता कसाई फ्रूट फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ना इवादा MIDH एंड मोमा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट मैक्स की खुथांग दा पिरकपा मतेंग कलोइना फेस्टिवल असी कसाई लोकल ग्राउंड दा सिंद्र पांगथोकी फेस्टिवल असी दा पुनम मफम अदगी संप्रा थाबा फार्मर सिंगी ओइब स्टॉल मरफुमापन हांगदोक्तना मखोई मखोइना पुथोकपा संप्रा सिंग उदली निमिनी सथगदोरिबा फेस्टिवल असिदा मको मथंग तारकपा संप्रा थाबा फार्मर सिंगा लुपा लिसिंग कुनमंगा लिसिंग तरामंगा अमसुंग लिसिंग तरागे मनासु पीगनी हाइदी Hardly 5 gram chips they are selling at 10 to 20 rupees. If our farmers can make good packing, your value is the more. My humble request to the farmers, you go for value addition and post harvest more training so you can take advantage. If you want to export outside, you need more quantity. Our hardly 15 to 20 tons one wagon. So we need more production. More production we need. So we need area expansion. Works Minister T.S. Biswasina apikpa phurup ama oirabasу isa sagi culture ngangna thamgatabi haina phongdokre Susanpur district ki manung sana leiba ngairong Korean village da Korean Quairing youth organization da sindra ngarang digi haudana satakriba Marfunipan suba general conference kam cultural and sports meet 2020 ki memorial stone maikom hangdokpi ki thoramda wafamasi phongdokhibani ngasi ki maikom hangdokpi ki thoramada minister Biswasina ipa ipusing salamba lining laisol dagi on capacity matungina amadi sakalakpana su oi पिगलाबसु पिगना बिसिंग यामजद्रगसु फुरुप असिना सेट चारेबा फिरो लाइटिंग पुनमक निंगथिना खाइदोक्तुना थांबिरंबसिमक यामना लाइबक फबनी हाइखी MLA एन इंद्रजित यावना खुंजा कयाना सरुक याखिबा तरमददा कोरियन जाति की कल्चरल की प्रोग्राम कया सुतखी उखरुलगी जिस्ट्रिसे खरदसु सपी वाइने चलु मफमदा अदुम खोंगुन अदुम थराबनी बिकॉज मनम द अखुर बॉन्डिंग नम संगी आइने ngasi सारम बाहाबसे मैतै अमला अमकाना सी सारमे हाबदो ngasi कनागुंबा तौना फबना त्रगा सानिंगबा वखल चौबा पुरेंग अमा लाकांदा आइगी लमदसु नोमला थ नोमदी अवाबा तारमि यमदि मतिंग पिरपु याइना अदुगी मरिदु नत्रो कुइना लेनेगदु सिबो बॉन्डिंग नुसिनबगी अर थाजनबगी अदुगी वखल लोदने आइना तौजरि पोसे पुया मई थाखिबगी निंसिंग नुमित का मनी लेना इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑन पुया मई थाबा इकोप नसिंद्रा ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन पांगथोखरे मैं इम्फाल लाइबा इबदो पाखंबा लाइक कोल दा पांगथोखिबा कुनचनी मरफुद्रा माथि सुप पुया मई थाखिबगी निंसिंग नुमित का मनी लेना नुमित हमनि सुन सतगदबा ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन की थरम ngasi mayang इम्फाल लाइबा खुबन मही कोल लोइसंग दा हौदोखिबनी ngasi की थरम मत सरू याकेबा सिंगना पुया मई थाखिबा सिन मरम ओइरगा लमनम असि लाइखा तारकपनी थौदोक असिना कुनाई असिगी लोल अमदी नाट तुमना मई थाखिबगा पांखंगनी हाइना पेनबा फोंदोनखि लोइना नुमित असिबु स्टेट असि अमा नुमित अमा खकनी हाइना खंगबिदुना लाइंगागना सुति लाउतोकपिनबा वागांग लोइसिंग मरक्तिगी लाइंगाक पुनिंग सिंसिनखि नंसिंग नुमित असिगा मरी लाइना कुमन मही कोल यावना तोंगान तोंगान मही लोइसंग कुंतरेट की मही लोइसिंगना अमुबा बेज थेतुना अवाबा फोंदोखि
Impal West District ke Lamphet Police Station ki manung sana laiba sangai prauda dukan ki mamangda sakang da basingna Chinese hand grenade ama tamjilam le dukan adu tera yengkhom le tik case Rakesh Saini Popa Kumar na sadokpam da ki Gunikanta ko mi yamati ki vara law na phambani haidi in fact news na phama pauda grenade adu mafam adu da laiba nan Manipuri amna thengna rakhibani haidi bom leire khangwadi ki police da pau piraba matung mafam adu da Manipur police ki personnel sing laktona yangsin ki Tungda Manipur bomb disposal team laktana hand grenade adu pumapan kar helak matamda lokthok tuna Imphal ge mora kai lang thokpam da asoyangam yaudana pokai hand grenade adu karana kari tabuk tamjila mon haiba hosik phau gi oina khamungamdri thodosi mata da Lamphet police na case ba lokotna tijin ba hokre Enhancing agri marketing through processing, packaging and branding of black rice of Manipur haiba team da Namin humni sathakadaba training program among city Kumala Park Talaiba Youth Hostel Conference Hall the Hodokre training program adu Manipur Small Farmers Agri Business Consortium amadi Mission Organic Values and Development Agrina National Institute of Agricultural Marketing Saipur Gimi Makada Sindra Pangthokibani training program is the Manipur ki Tapak district sing Dalaiba Tongan farmer producer company sing ki Lako farmer ni Pumangaram na Saruyaki Mission Organic Values and Development for Northeastern Region की Central Sponsors की मसीह मखादा Department of Agriculture ना अखोई Black Rice थाबगी प्रोग्राम मसी 2017-18 दगी पैखल लगली मरम मधुना थारी बच्चा हाउसिंग असी मतौ करम ना processing तवरगा packaging तवरगा as organic commodity अमोइना योनबगी लोक्सिंग बिगानसिंग अदु ताकपी तमनी दमकता expert मयाम अम कवरगा पैखल सब प्रोग्राम नि मसी की प्रोग्राम मसी पैखल लबदी अखोई Farmer singna, producer singna, amasung processing unit singna, chandung leina, papangilam the export over yaragani. Manipur Legislative Assembly Committee on Welfare and Children ki chairperson OIDB MLA AK Mirabai na lusing batim mana Tamil Nadu Department of Social Welfare and Nutrition Milk Program na paikaliba tongan matabak thorom sing yangsin kre Tasi ki tara mathoidi ki satrakpa yangsin kongsara da ICTS program ki makhada Tamil Nadu ki Anganwadi Center Mission School Orphan Home sing da paikaliba midday meal amadi afternoon meal ki tabak thorom sing yangsin ki Istiada da mahi tamli pa ngang sing bu mahi tami bigi matakta vocational training pituna marom dom lab sa bangam na ba lambi yak bigi saw na mami tari ha MLA AK Mirabai na phongtoki Technopol District Police Narcotics Affairs and Border Forest amadi Civil Administration Technopol District yapun makambo mana masi subdivision gi manung sana laiba nung tak khul amadi atopa mafam ahumda logi wangmada tharaba popi pabi sing yantatna manghan kre popi pabi yatap gi driver du Technopol District Police ki SPTS Bikramjit Singh Nap ki SPW Basu Forest Range Officer More Santos SDO Masi SDC Technopol Additional SP Law and Order amadi Additional SP Operation yauna Thomi Kiana Sarukiadana Sataki driver the acre Samangani Palom the Tarama Popi Pambi sing Yantatana Mahanki Hoki Vasai listening Taramapan December Tagi Oina Hill Leaders Day Madi Miam in the mid January Tasi Taramanga the Punapangtolagani Hina Minister Secretary Taki Totorupa Sero Lamana Kangalaki Ahan Basi Minister Indigenous Martial Arts Tangta Sabi Meet Tasi Taran Pantaki Komati Power Pangtolagani Indigenous Meet Asi Pangtok Tringi Mangoina Ngasi Youth Affairs and Sports Department Kaloina Tangta Masung Sabi Association Mio Kiagaloina Youth Affairs and Sports Department is Sanglenda Paumisiko Nabagi Taramamada Youth Affairs and Sports Department Director Dr. K. Shyam Sundar, Joint Director Eljenta Kumar, Deputy Director A. Jugol, All Manipur Sabi Association Secretary S. Hamzit Amadi Hue Lalong Tangtai Association of Manipuri President O Mangnim Galoina Youth Affairs and Sports Department Masagna Mio Kian Srakyaki Satagadari Mid Asida Tongan Batang Tagi Loisang Nipu, Doidiki, Nupamza, the people Sanarisa, Lisima Sanga on the Sarkia Galoina Masana Taret Asida. Gold medal yang kay matoy, silver medal yang kay matoy, some bronze medal yang kay tret po na medal. Sama yang kay treta sarukyari wa sanaro isang senato ihenta na nagani hayna. Masiki taramantan sarukyaki ba Youth Affairs and Sports Department ki Director Dr. K. Shyam Sundar na fondo kay loyana matang sahida su namit sing asimak tada hena masing masana kaya so hapsin dana. Midasi hena pagtok saktok gani hayna tazaba piki. अगर मयामदा अखोगी मणिपुर की नुक्सीजरबा प्रजा की माइकेदा हागना डिपार्टमेंट की महूत सिल्ला हाइजनिंग बदी सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अदगी कोई छात्र की संस्थान सिंह ते अतई लुप सिंह
ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ 18 to 20 ꯁꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯗ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯁ ꯋꯦꯜꯀꯝꯅꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯁꯦ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ How's Saturday around the superhero I League season? You can see Hupanapa Menacid in the Sankiba Neroka FC home match. Some of the team in a real Kashmir FC Pazala Machine and the Mighty Pikre. Nasi Sankiba Massa to the team Amanama Mighty Pinaba, Akanamo the Sanki. Team Anima among the Sankiba League, a singing mass in the throw Taki, Mighty Nangdon and Laki team Webana. Nasi Massa says Sunko with my Panama Honorapada, Fall Kayas, Hanapagalina. Ngasig mesa to the Neroka FC Sanori Mari of the real Kashmir FC Sanori Amapuna Sanori Manga referee yellow card book toki Neroka FC my papi panzala to maski contra component to suba minute the striker B Dairana Sankivani Nasi my pakraba Asina Neroka FC point table da Tarukso from the Lake Loina Manipur and civil I League Yauba Nambat the Moriba Trau FC na point table Neroka FC Makada Taresu position the lady Neroka FC Matangi home match Lada January Kulum the Kolkata Maming Nerva team Mohan Baganga Sanagani. Ahanba Marangthem Zodisandra Memorial Invitation Football Tournament 2020 kasi Sanakiba pre-quarter final knockout match ado BBU Barak Circle na Isel Club Dibomu ani amada Maikiba Pikre tournament asi all Jeribam Sports Association asindana Jeribam Higher Secondary School gi playground da team Taratarung Saru Yaduna Sanaba Horkibani Heng Singri Bone FAM the FCK New Alipur na Sanaragani. Anisuba MNC under 16 boys Razning Tow Memorial Trophy ngasitagi Sanaba Hokre Manipur Cricket Association bi Makada ngasi luang thom laiba luang pokpok cricket stadium Sanaba Hokipa cricket tournament asigi hawdopaki samathalam aduda AMC ge former working president retired colonel STK Rasid MNC ge hanagi vice president C Sauba madi Krau gi president A Ibotot kaloni na Manipur Cricket Association hauji thau poriba me kyana saru yake tournament asigi ngasi ahan masanakiba match atuda batting hana sanakiba PTRC paswina match ke piba over kuntrada wicket nipan turgaran sa mahundra mathoi lobang amke match asigi ani suba batting sanakiba ESU Palace compound over tarani thoi ball ani da wicket tarabak turga somnagiran ni putaru lodra match asi run sama kunmanga da baki bananki match asigi man of the match na PTRC paswigi around the Rohit Sharma na taki eng satrani ba tournament asigi ani suba match na Luang Pupa Cricket Ground da aduga ohum suba match na Model Higher Secondary School amasung Oriental College ki sanabungda sanaragani. Arabida bulletin si alliance amuna miyam thamjari. Minister Shyam Kumar bo MLA orbiti ki lokto uhaidan MLA ke mega na Supreme Court thakba petition ki hearing loi ki bagal na judgment reserve dawkre. CA की मायक जनरल स्ट्राइक कौई है ना निमित कुलुम दोई सुबह से अल्लाह फाजिल न थमना के बस CPI मनपुर स्टेट काउंसिल स्टेट सेक्रेटरी एल कुमार नसी था तो रख रहे ड्राइवर्स ने लौरी बस उदांग विकाई कुम नबो इन मणिपुर की मखम कया दंग सी कुंथा माथे सुबह ड्राइवर्स से थोड़ा पास न पांग करे Truck driver abada nongwi namdana phu sai bator ba kangpok pi reserve line TSQ ki ASI mathamu ti suspend tawre amasung SSA amadi RMSA ki ojas ni pitok na lei ba thatar ki tolop pitok trabadi lengana pakat patapat form amat saru yarore haidna education is the letter of intimation fishing trade